She's the it girl, she can't control it. She has it. Uba Arden Miller basaw yung moit unong yalam kaseng VPP bat ubalong ru MLA kanong Krem constituency habakren ha kajing yalang paitba kabalalong hayaw maulong ribhoy district hakasaw tarik ucemang arhajar arpaulai uloong bakilabun kibalawan banterwa ban penyaso ilade bat ka parti VPP bat kindon ru kiwei pat kikenhun kiban pha khnangi kibre wijongki kiban pan tiken ban yakun election naka VPP daga batmu ba onda kila job kinli phai biang pat shala ka kenhun ka bakiwan ka ba kani kan longkum ka jingshet kala ikipat ba ikibakersan ka parti bat ya kani ka parti kanam ailat daga ba ongru balada piwan syaka parti VPP ban syakri yupat ba ka parti kan pediang balada wan ban penyeso syaka parti tang ban sim kabu ka parti kan pediang dalile ru Alam jong NPP wong kamlele tangma hak tarik kita gimakren ben yangi ken sawan pan nangi ken sawan terwa ben trelang bat nyen sa pha syong iki sya drong bos bat chetulum bos bat kinale si sya kunta ndai kai gong chief minister pu ujiba be kata jingkren beja wong MP akhli se be kren election ru tania election ndala dep election ndala ekran mangi kinsong deu pa arden de sera bakran election udah ai legal notice sera bakran election udah ujor sha kabor punya election hangi kam judan ka kran election ka ban thok ban subor pa ba yen mo nang ne ban kran pursha ayo no ukan ni lani ya no ka party kram ga nomrem ba kram ga jinsha yen kran tangi mat ki badai den mar da ko pi pa ba be jama lara POE but the voice of the people party kalong ka jingkerman ya gajat madri lara bi bangani ka party ka dan ka nomrem gi baskam lara bi bangani ka party ka dan ki nalam gi bafilaban shana wat sha yalam bakla hangno namarkan sa jurba ka jingper sufu bakla hagini gisni gi babanta oken sapha wat yala ki jong kibriu bakendrung siapo ke BPP pan tiket no mameme napo BPP namar lade yo na BPP ka jinglut duna job back dalade job sapet no biang sya parti jungi kum kata nginom alat dan lele ngila bisar punya ngila kami benia menta kumnu ban pengkran ya ka parti namar jon bon menta kiba pekat te medio tiket na ke BPP teme duna jinglut nomor gadi ka parti ka bamai pisau pat batang ongile na BPP unumon wasya unumon wadja unumon pan bay dawai unumon pan bay kot namarutip bagadi ka parti ka banya syakmat daga nongrim bataga linti henry tangba men job ka job ta sawandiang mesene ngin sai tau isi pat daga ni hikem ni la pet lupa ya kita cerita baro Denmark kata raw ko kipat bangi smooth ho baga voice of the people party kada istang maka ga gentleman ya ga chat nreu ngenom le ya ga ai ga da bangile shong shit on mar bangi kran yen le shong shit ngen dale bnya jai pajai ya ga kam ka bangile nang nisma ban pen kran nang bagi rishim kabu kenom yo ala banwan ban pesu haganiga party ga ji diwan ban sakri ga chat nreu lingba the voice of the people party ngen pediang ni hinwan shim kabu tinginong kenyo Odon gibo na ginigisni gibo angai ba de le kwa pra pati samangar ngadon jimut ken banile lada kayo la tapi naga parti jupi ngakwa bani kun MDC ngawangi kitang gani lada pila don ka jimut ka bas kan bani lebe je election yo numi o tiket pishwan paning kabhaban naiwan pani naman nginang bandrai dupa na dum tangin hap da bishar nginaman da toket kumno utaw brio ubangili ban troas kipat ba ubangila aleman shania ubadan nam sya kata nongrim ka baskem naman ngin ko asyu do pat ba on sya thok biang kum sya thok ani ka tinti ka bamenta nga kli ka ni ka jingli ngong o Emily Jong ka mau kunro usya jiet na ka seng PDF o Emily Jong ka mau tharasha usya jiet na ka seng HSPDP o Emily Jong ka mau kurot usya jiet na ka seng UDP hato kita kipat ba nom jiet kila minjur mo iki begini letrelang ba NPP
Dahil naman kata-kataw, upat ba o siya syukor, ngiyong, upat ba o jit ingin na ganyan kaseng, ngayon naman manitray ba no lem na doon ganong rim. Naman kata man na ganyan bang yaw manitray lang, bantaw yung basarkar sa inyo ngira karsan taligi mat. Gimanong ginong rim, gimang inekren mo upat ba, bapide ban pentray kam ladang itray lang bati. Ndray naman bangi ko baka NPP kanong sinsasyo ingi. Yung tola na prima ban priyang ikagimat. Ngin penjensur to ngin medan lang ka sarkar tamangin supersyan ya ka sarkar bakala ban sinsar klem kaseng NPP. Ngin na ban le shano klem jenoren. Ko kipai babi ngin syukor iti. Kung makipat ba mentaki terang ya kata jikala baganwan kipai kmat sa voice of the people party the voice of the people party ru kanum syukur yo pai ba ben mar dangi ko ba mapi ki bada naganegat kadong gatham boy pen so tholam kikme kikpa hatop him ko ban prakhat jaga loy nam tagi khon gikti ikwa ken mar ga jaga baw kathong ga chungi kalong kumno ban jale persya ya kan pamsap kadon ga jin pamsap na masyur kai kadon ga bamdo hagani ga jila ga ji jibaram election ru ka sarkar kathung sherman yeki namar ga dei ki priu jong di parti ga sinshar thung sherman thung advisor yo chief minister ubatang manila election hindi upat ang shani aso uyo kakam advisor yo chief minister uwan sessionang upan pa siren upan bo naiki ki pulit pahara bantu iba ham klan mga banyaw tayo bojok. Kile Emily, klem job bro, kile Emily. Natin mga radadon manumano kita syarem, gimon le Emily anong keram ngan be. Namal pa iba ola jiti nga wakwan le Emily sini, day ban buram mega rajo pa iba.